sanada junan dalem sayang pikiran dan kaula tak kuat Kang Mas terona along polonga dan kaula Kang Mas kapuru dan kaula ben panjenengan seakabina Kang Mas le Kang Mas apolonga tak ape saa sayang Kang Mas Rawi Jarot apolonga dan kaula tak ape saa Kang Mas terona along kalonga long kalong mak cek lencenga Kak Mas Rawi Jarot long polonga long polong pasampurna tila engak ban panjenengan tak ape saa Kak Rawi Jarot apolonga tak ape saa Kang Mas Rawi Jarot tak kuat di dalam hati Kang Mas dikala cuman niat renggeten jarak tak kuat terasa nate rosman karton benian karton ngaton siang malam ben bula epek kere siang malam Kak Rawi Jarot epek kere renggenteng Sariaki Pak Triyono corak para Kang Mas ini pajak alerek panjenengan pono bandian antona se Rawi pon ende Kak Rawi Jarot apolonga tak bisa Kang Mas
boten rusnan apolo ngaten kaula Kang Mas misem nanajan sakoni rusnan dilanangan leresa cek gendengan tak kuat edalu hati kanibal bersaudara sayang dilanangan jatah terus mencara kaulah teruk Kang Mas alom polongan panjenengan seorang eka bila sayang mak gelek jenan telempona gelek rusnan tak usah gelek Kang Mas ken misem jenan telepon genteng sayang kasatuan kasatuan Kang Mas meleleting sayang mak keni keni kaatuan Pak Triyono kaatuan beri nyati Sulaini najan sakoni Kak Roy Jarot noleh surat telubang putih buat tulisanna tak sampu ring lagi Kak Roy Jarot dadi pikiran buk nyare tak kuat rasana ate adik janji tak burung reng lagi dadi pikiran gadung eka gila Kang Mas jarak tak kuat kaula rasana ate Pak Triyono jarak tak kuat rasana ate relake astaga Kang Mas apa junan telemak pos ngapose sayang mak kun perak junan telem Kang Mas ngaton dalam mimpi agak baik ada ten kau leposang Kang Mas kendi marasana junan telem esaria sarang ti telem Kang Mas Kak Roy Jarot antos saki ambeki Kang Mas